السلام علیکم گلیں چاروں کو گجدارو کار کجائیں ہر ہند و دمگائیں وش جوڑو سلامت باتیں وشیان جمرش میں سراسا ایل و ساچاں باتاں گلیں چاروں کو گجدارو کاں امی رنگین دابا مرچی پدا ماوتی چینل چورے توارے تو کا یک نوکی نوارے آرتا او آئی اشمدی ما پیش کنے بلے نوارا پیش کنگا ساری اگا شما میں چینل تو کا نوکت تگیں گرا میں چینل علمیہ لائک شیئر سبسکرائب بکنی وہی نوار سرا یک لائکی علمہ بجنی بیائیں بندات کنی وتی مرچی کی نوارے ٹائٹلا میں نوارے ٹائٹلیں استاد شاہ جہان داؤدی کے آیا وتی یک محفلی پروگرام کتگا کہ آئیے نام مائی کلانچی آروسی دیوان او آئیے استاد ویلیم نمبر 15 او آئیے چمانی عرصائیے نام او آ مائی کلانچی آروسی دیوانت او آئی شنگو تالان خنو کا شانی پروڈکشن او نوما غب جنیں کہ استاد صوت کو جاما استاد شاعر کو جام بیتگا استاد صوتیں گلی روزردانا وشیں گلی رو زرد نوشیں شاعر بوتا ابے درمان و دیگه یک صوتے پاتو جنت عمق بازار شاعر بوتا ارشاد فرواد و دیگه یک صوتے منی سبزہ منا یلا خو نورخان گشتگین چیزیں و نذیر ناصر یہ شاعر بیتا و دیگه یک صوتے جلدی بیاہ ہو جانی شاعر بوتا زبیر مختار و دیگه کا یہ صوتے بیتا من سال و دو ششمہ شاعر بوتا عارف عزیز دیگه یک صوتے صوب و بیگاہیں شاعر بوتا عارف عزیز دیگه یک صوتے دم بو دل من دارگا شاعر بوتا ارشاد پرواز دیگه یک صوتے مرچی منی میر شاعر بو آروسی صوتے بوتا وہ گلنچارو کو گجدارو کاں عشت استاد شاہ جہان داؤدی کہ آیا وتی پیت پن نمبر 15 یعنی کہ البم نمبر 15 یہ ناما چمانی عرص او آ پروگرام جاگا مائی کلانچی آروسی دیوان و شنگو تالان خنو کا شانی گلنچارو کو گجدارو کاں ای وڑیں خوانے نوارانی سراغ شمارا سرپدی لوٹی گرا میں چینل علمیہ لائک شیئر سبسکرائب کنگا دلا مبریں پرچکے ای وڑیں خوانے نوارانی سرپدی شمارا میں چینل تو کا رسی ہر خجائیں ارندو دمگائیں سلامت باتیں